Hagajing lakai Indian Super League haprenga Kerala Blaster Persya ika Punjab FC. Haba fai syakani ka cing lakai ka Punjab FC kala khore ka nam chop. Hadin magalala abat pelim ya ka Kerala Blaster da ar lakawai. Hagajing lakai League 1 haprenga PSG Persya ika Brest. Hagan ka cing lakai ka PSG kala khore ka nam chop. Hadin magalala abat pelim ya ka Brest da lai lakawai. Bada hagan ka cing lakai Udembele ule yoban Thep ar gol naga beta ka PSG. Kata ha minit ka basau peu ar bada ha minit ka nyau peu sau. Hagajing lakai Serie A pedang Genoa Persya eka Kenhun Paul Dybala ka Roma. Haba pai syakani ka cing lakai baro artali ki Kenhun kia khait da marshi gol. Bari aga gol pania khait jongga Genoa layo ban Thep ashwaban kot ka jing lakai. Kata ha minit ka bakhandai peu plus reu. Hagawai par ka cing lakai Serie A pedang Monza Persya eka Inter Milan. Hagani ka cing lakai baro artali ki Kenhun kia khait da marshi gol. Bari aga gol pania khait jongga Inter Milan layo ban Thep ashwaban kot ka jing lakai. Kata ha minit ka pra peu pra. Hagajing lakai Premier League haprenga Bournemouth Persya eka Chelsea abas dang jong kani gajing lakai baro artli Kenhun kia khai klemla batun khijar. Bandai haswa ban kot ka jing lakai kata ha minit ka pra peu pra ka Chelsea ka liyo ban Thep eka shigol lengba ukunku. Bandai lama kani ka shigol ka Chelsea kala khur ka nam job hagani gajing lakai da shigol lanon. Pelong eka Chelsea Atletico Madrid Persya eka Valencia. Haba pai syakani ka cing lakai ka Atletico Madrid kala khur ka nam job hadin magalala abat pelim suk ya ka Valencia. Badaha ka cing lakai Alvarez ule ban Thep ya ka gol ka baningkong nagani ka klub Atletico Madrid. Hagawai par ka cing lakai La Liga pedang ka Girona Persya ka Barcelona. Haba pai syakani ka cing lakai ka Barcelona kala khur ka nam job hadin magalala abat pelim suk ya ka Girona hadu saula ka wei. Badaha ka cing lakai urang lakai badang kham khna ka Barcelona ulamin Yamal ule ban Thep ar gol. Kada ule ban Thep ha minit ka balai peu badaha ka minit ka balai pnyau. Hagajing lakai Saudi Pro League haprenga Kenhun Benzema ka Al Ittihad Persya ka Al Weda. Haba pai syakani ka cing lakai ka Al Ittihad kala khur ka nam chop hadin magalala ban pelim suk ya ka Al Weda hadu nyau lakawai. Badaha ka cing lakai urang lakai bakan sai jong ka Al Ittihad Karim Benzema uli ban Thep Hattrick. Kata uli ban Thep ha minit ka ba ar sau penriu badaha ka minit ka ba pra peu khandai.